Bamfaka enkingeni abalandeli bakho uKhuzani izinto abazenzayo kancane kancane kunganakiwe. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje kubingelela yena Mathinda Cobo intombi zomqamela amehla kabanye baqamela imali ezibazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela enze ukulungela upress subscribe button share pin comment khulina konke uma subscribe ayikho ke hamba so sonke sibuye wena uqala uthola notification mase kufaka video amphambili kanti ke uma ufuna ukuthola special notification upress wona ke ulike and subscribe same time lapha na ke ngizokwenza show ukuthi siyakulethela zishisa zinjalo engane wethu insizwa ke eyaziwa lapha ngodubula stimulo lapha ke kuona ke TikTok abanye bathi udubula nje bayemela kanjalo ngane wethu iveze amagama amaningi aqwashisa uKhuzani izinto ke azenzayo noma ke ayayinikeza abalandeli bakhe ngokuningi enganakile ukuthi ziyamlimaza egcina kwakho kokunye wakhe ngikhumbulayo ukuthi ke uveze ukuthi abalandeli bakhe indlela yaxhumana ngayo nayo ugcina ke ebenza ukuthi ngasonke isikhathi bayifile lento yokuthi bayamlawula ngaphandle komusho isikhathi somntwana sekhaya angifuni ukukhuluma eziningi mina ngoba ke ukhona umuntu oyikhulumelana naye ivideo yakhe kude kude kulezo ndawa hey mkoti Khuzani ndlamlenze mkoti khuba awuhlale la awuyibambela bambela phezulu bambela wena ngiyathanda ukuthi uhlale ku Sandrof ngoba uyedelela bese kuthi onke ama Blue Nation nezinduna zakhona laba abayibiza ngeinduna laba abayitshela bahlakaniphe kakhulu anihlale la hlalani la nibuke leli qhaweleni la phezulu mkoti uyayibona mfowethu into osuyenzile ukuthi wena uyibone ngathi ungcono kunabanye abaculi uyibone ngathi wena ukwenye level kunabanye abaculi uyibone ngathi mhlawumpeni wena ucabanga kakhulu kunabanye abaculi uyabona ukuthi usuyenzeni awugcinanga ke ngokuthi wena kube uwo njalo njengoba usugcina usunomona njena konke lokho usugcine kwakwenza kwaba kubalandeli bakho nabo laba ngoba babona belapha nje ayisuka awubashintshile khuba abayikhohliwe mfowethu bengabantu abayikhohliwe bengabantu abakulawulayo abayikhohliwe mfowethu benesandla njengoba uwina indondo nje abayikhohliwe mfowethu kungabantu abacabanga ukwedlula wonke umuntu abayikhohliwe mfowethu bona be strategy ngawe abayikhohliwe mfowethu bebusa umculo ngalendlela abayikho angazi ngacounta ngithini abayikhohliwe mfowethu bengabantu ukwedlula bonke abantu emhlabeni laba ama Blue Nation akho la ma Blue Nation niyanyanyisa niyadina ngoba nina nazo ukuthi nina yonke into enikhulumayo iyiqiniso yonke into enikhulumayo nina injengoba injalo yini lento enenza masimba mani lento enenza masimba mani lento enenza nina ngcono kunabanye abantu ningabalandela abangcono nina nehlukile nehluke ngani yini bantu nehluke ngani ningitshele kahle yinje nehluke ngawe ngcono kanje nini anikhohliwe nje nina umgodezwa ngani anikhohliwe nje industry niphethe angazi mina ngingakhuluma ngani ngithini amasimba lento enenza uKhuzani kunjena nje unesicwacwa bamnyanya nje abantu is because of you guys because of you niyenzelani lento enenza ama Blue Nation akho nenza uKhuzani impela eze ebenyambana kwabanye abantu ebebekade bemkhonzile ngalengqondo yenitsha uthi inhlakaniphe kunawo wonke umuntu once wakhuluma ngoKhuzani or wakhuluma kabi or wakhuluma kahle senazo ukuthi yini okumele ni attend ngokukhulu ukusheshsha yini isho ukuthi lento lamasimba lento enenza ngintshele mina ngizontshela amasimba lento enenza amanyala lento enenza habe sasizwa ngani manje nifuna ukusiphatha nesilawulo ukuthi yasikhuluma kanjani ngoKhuzani hey fuck off fuse kan man shit